aron repen boreng ang hoy ki pialam ki judune plengunelang Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department along illegal appointment duo Someone illegal appointment to pick specialist forest department. Sojok Karbi Anglong Territorial Social Security Association Chairman Kapsa Songatu Aruna Tengpen si boreng ang hoy pinanjil pente boreng ang hoy nang pipo bukamen pen tangka ke na tumapan sotak pen inside ning dipwalang litum pen sisong polo lapente Karbi Anglong Autonomous Council CM kaning jipon jong si illegal department officer jong si doko polipu tangte return mate pinpura lupen nang pinang pajeno nilituma masik cing saji Umanya officer jong si kecok si doko jong si umanya jong si pine kecok di tangka na chupang mingken chenglong illegal appointment di kipen chenglong tangka poisa na chupang jong si doko itu mantong itu mantong Lasik Karbi Anglong Territorial Social Security Association Chairman Kapsa Songatu pinpura lutap pipajir damno illegal appointment ku pinpura lu pipajir eta pi Karbi Anglong Autonomous Council tum teng ponlo arjume melam Kata kisung Karbi Anglong Autonomous Council CM malam cak atengkan papling tipuma Council officer illegal appointment aputhak kini ne cekrong fit pipot tangte laku pilo Rata pan kepamang hutong cini dun depu kaning jema Tangte bangso joint secretary aridak klang hamapi CM alam caka tengpen papleng jema Bangso ridak klang hamapi instai hai jema Jongsi kangsa abi puluti rata pan kepam hu ason mandetji lapete mo pisitame CM apan ningka ceti abi ason si mandetji Dipupan Camera Person Vicky Singh Cerap Cetutun dan Berita Pangdapon Papuram Sinar News 24 Karbi Anglong